Aban be sang pi bardan kum presiden pun MP. Kamfun, kamdam befun manu manuru. Ngai katu kestia katu keningut katu resignation itu juga. Ngai katu keningut nongkit kam juga seng. Te ngaongi king ong bepet kini di so juga kumno pipi ngau artat lada pilong ki bapudang sa aino hading election mangam ko apa pitut ke election no pisa nama ba pis to I lada jak kum to hapeleng election gindan ki basim kabu na ki wiki liang lo tengah burom ki haru kata kan bangalang perkat ngaong ba to ngan apa lut nakut election si sangat lamun ai la silent ni akan ni tayo ban man si singi hang ni tayo ban wan jadi jangan kum to pada kamdam befun kamdam kawan ben kum kalili tena sebenarnya ngakam tip Hakini ka jing yelap election pilek nya ban yelap election yo ka VP pra. Kata kan long mabak kaladon ka tu ka jing sengau junga bangas sengau junga. Hoi. Naro ka khat kenai terik umat ngapen long ka meeting hang ni halam kra. Te kadi ka meeting ka basutan ni te kilai wan abun ngot em tu. Te hadian ka tu brangas sengau tu ite dala diro ka tu di masen sedang ka MCC. Ngas astu ada komuniti ngam sugi hap nama ba kani ka jing song set udai. Jadi klut support ka ada ka long ngasutu ngidon kami ka tu ka support paling ngam kam tambah ka juga por long ngidei banterwa bakam palat kan ya ka jing sukses kata kam dei tangi VPP baru political parties ki de benar kam tanga so but mentang nganget scam ba ki pa mentang ki haban keli top pila ban yen PC yang nonu ka partido tama pideben kali gini kili dah tu PKA bikin kumno kin penmahai kasih imna pi umde bencu keren tangah soin ni dia ban kali kumpai bang ni dia ban kali dari kanun ka senglu ni dia ban kali